Maya abak po kaya kayungan. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan. Pakisabi mi po, na isulod yun pong masalese in kaya kayong face mask hanggang mayari ya po in misa at agatan la po reng malda na makyabe tama pong makibat kareng dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Jasper Lawrence C. Sanita. Para
Antimong meto nga pamilya, makatipon tamo po ngeni, king lagyan ng ipa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Inginu man tabaya kay kayo. At kaya ka antimurin, Maya payabak po kaluguran kong kapatad. maya payabak po among, Kaniting aldo po, pagmasusyan tayong kapat ng Domingo ning panahon ning Adviento. The fourth Sunday of Advent. Uri nasabyan, malapit na mo, ing paninayan tamo, datang ya, ing pagmasusyan taya, ing maulang solemnidad, ning pangabayit ning Ginoo, ing Pasko. Bata mo ngayon maging karapat dapat magmasusi kareting banal na misteryo, sumisita mo ka rin kaya katang kasalanan, at manigapuking lugod, at pakalulu nin Diyos. Ikatamongan po, magkumpisal ko. Kumpisal ko, king Diyos sa may pain tutu, at kaya kayo kapatad, uliming kasala kumbina, king isip, pamanong at dapat, at may yaluwang kakulangan. Ulinita, ipanagapukok kang Santa Mariang Birhen, kareng sablang santos, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin king Diyos aginutam. In Diyos sa mayupayan tutu, pakalulwa na katamo, kimpang apatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbie alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy pa, lubos mayupayan Diyos. Ing misteryo ning alananga mo nga mano, mi katawan niyang tao king kaya kaming yato. Inyang Virhen Maria, tegolaling na kayang bie, sumuyo king tangkamo. Iangat mo ring kaisipan mi, king masapsap a kapanaligan, king siwalang mi papasyag king kayang ligaya, at ibuklat mo ring kaisipan ming tanggap, king espiritong misasadya kaya kami, para king kayang panyatang. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Pasibayo yang peparalang mensayeng Ginoo kang hahas. Ngana, adwan mo king Ginong kekang Dios, king dina na kang metong atanda. Malyaring manibatan niya iti, king kalalaman na ning lugal, daring mete o kaya king matas abanwa. Nga nang meki bathas, eko manyad tanda, eke ibili king kapagsubukan ing Ginoo. Inya nga ng Isayas, layi ng David, makiramdam ko sa, e pamakagyo ke kayo,
Inggisingan nyo la kapibabatan ding tao, at gisanan nyo pawari, ing kapibabatan na ning kanakong Diyos. Ing Ginoo mismo, mumiyayang metong atanda para kaya kayo. Milamnam niya, ing metong akayanakan ababay, at mga nakyang metong alalaki, at ing maging lagyuna, Emmanuel. Metong alagyong makabaldugan, ing Diyos, kayabe tayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Bustanieng malaos, Ginoo bustania, Ginuyang ari, ari naning ligaya. Bustanieng malaos, Ginoo bustania, Ginuyang ari, ari naning ligaya. Ing sabla, bandina ning Ginoo, pati na ing sablang at yu, king yato. Bandine ing meto sikluban, at ding sablang keti, manuknangan. Ya ing kaniti menatagan, king libutad ning danuman. Peka tigik ne talakad, libutad ning dayat malat. Bustanieng malaos, Ginoo bustania, Ginuyang ari, ari naning ligaya. Nino, ing makikatuliran mukyat, king bundok na ning Ginoo. Nino, ing makimatulid lungob, kilob ning banal ng templo. Iya, itang makimalinis agamat, itang makipusong dalise, itang emag nasa king dewakan, at emag salitang kalaraman, laban kenuman. Bustanieng malaos, Ginoo bustania, Ginuyang ari, ari naning ligaya. King Ginoo, tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos akeyang kaligtasan. Makanyan ingugali daring taong magdulap king Ginoo. Ding malapit king Diyos ng ako. Bustanieng malaos, Ginoo bustania, Ginuyang ari, ari naning ligaya. Bustanieng malaos, Ginoo bustania, Ginuyang ari, ari naning ligaya. Pamamas ang iba't king sulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Iba't siya iting sulat kang Pablo, ing talasuyo ng Kristo Jesus, at mayawos maging apostol, at may pili, ban manaral, king mayap abalita. Ing mayap abalita, yaing malambat ng pengako ng Diyos, king kapamilatan daring propeta. Antimo ing masasabi, king banal akasulatan, iting mayap abalita, tungkulya king anak na, Yeso Kristo aginuta mo. Agpang king kayang pangataw, mibay siya king lain ng David, agpang king espiritu ng kayang
katutubong kabanalan. May kilala yang mitmong kayo pa yan, bilang anak na nin Diyos, inyang sinubliyang mebe, iba't karing mete. King kapamilatana, pigkalob na kanako ning Diyos, ing pribilehiyong maging apostol, ban maging king lagyo ng Kristo, idanala ni sablang bansa, king pamaniwala at pamamintun kaya. Karing mesabing bansa, kaya be kayo naman, ikayong at Roma, ay naos na ning Diyos, ban miyagom kayo, kang Eso Kristo. Kaya kayong sablang at Roma, kaya kayong pakamala ng Diyos, at inaos ng maging sarili ng balen. Ipagkalob na sa kaya kayo ng Diyos sa igpata mo, at ning Ginong Yesu Kristo, ing grasya at kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Kumagliya imetong nga dalaga, at ibayit ne imetong anak kalalaki, at iti mayaw siyang Emmanuel, nga nawari in Diyos kayabe taya. Inginuman tabeya kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Makanyan pangapalyari in pangabait ng Heso Kristo. I Mariang Imana at Jose at inlang pamitangwanan kasal. Bayoray kuang mikasal, may yakit king Maria milam nane. Itimilyari king upaya ning Espiritu Santo. I Jose ang maging asawa na, metong yang balalataw. Ene buring misalbaga marinay Maria, inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kabang isipan ay makanyan, pepakit yakayang king paninap, ing metong anghel ning Ginoo, nga nakeya. Jose alahi ng David, emo pikakunwan, ing balawsan meng ikasali Maria, uling ing kiglina, milyarya, kapamilataning upayaning Espiritu Santo. Ibayit ning metong nga nakalalaki, at awsan meng Jesus, uling yang miligtas king kayang balen, king kayang pamikasala. Milyari ting sabla, baan matupad, ing sinabi ning Ginoo, king kapamilataning profeta, kumagliyay metong nga dalaga,
at bait ning meto nga nakalalaki, at iti mayaw siyang Emmanuel, nga nawari in Diyos kayabe taya. Inyamigising niya Yose, ti paranay inutos na kaya ning anghel ning Gino, peki kasalanay Maria. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Gino. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kaya katamungan. Karing kapatid tamo pong KOC at DMI, mayapayabak po kaya katamungan. Pakigiritalangan po, ikatamungan din kasiping tamong a blessed Sunday morning. Kanitingal do po yung kapat ng Domingo ning panahon ning Adviento. The fourth Sunday of Advent. At nandin po nung sinimba kayo, kaya nabengi, tatlo ne pong aldo na yung simbang bengi ne po. Buni na sabyan, kalakbanga na mo, mapila na ngaldo, Pasko na. Dakal po kaya kayo siguro, you are devoting yourselves king simbang bengi ne po. Nyapin po pakilawe rin kasiping iyo, pota puyatla at mitutundo. Nung mitutundula po, tapikan talang bagya, sabihan takarela, gising naman dyan, umaga na. Kaya kami pong pari, iting panahon ning simbambengi, metong yang panahon, tutong magrasya, pero tutumo naman puyat ne po. Huling karing misang tuki-tuki, karing tuki-tuking schedule ng simbambengi. That's why every opportunity to sleep or to take a few quiet rest is so important. Lalo na kay kami, maulaga ing tudtud. At andanan ko po, anyang anak ko, pisasabihan tamoy kaulagan ning tudtud, anyang anak tamo, patudturan da katamo nengog tunepo. Ban kanong dagol tamong masikan, dagol tamong mabilis para lumaki tayo agad. It's mandatory for a child, especially a Filipino child, to sleep during noontime. Panakot da papin ka na ako kantang anak ko, nung ko matudtud kat panapon, kunanda kong pulis, ne po, o kaya datang netang mangwang anak. Even now, my dear friends, as adults, we treat sleep as something sacred. Ing tudtud, metong yang banal oras. Patse matudtud ka, o atin matudtud kayo, bawal meng storbuan. Patse tin papainawa, mortal sinning siran me painawa. Atin pinpong kesabihan king Filipino, magbiro ka na ng lasing, wag lang ang bagong gising. One doctor advised that getting enough quality sleep at the right time during the day and during the evening help us protect our mental health, our physical health, and our overall quality of life. Makanya niya po, kaulaga, ing tudtud para kay katamo. Kaniti pong kapat ng Domingo, ning panahon ning Adbiento, atin tamo pong akilalang karakter. Tanyag, king kayang pamanudtud ne po. Metong importanteng karakter king kwento ning Pasko. Alangaliwa nun San Jose, Saint Joseph. And one detail that made Saint Joseph's story remarkable in the whole story of Christmas is his sleep. Ing kayang pamanudtud. Ewari po ngeni atin imahe ng San Jose, pinopularize ng Pope Francis.
itang the image of the sleeping Saint Joseph. San Jose matudtud yang maimbing. Uling pong king pamanudtud na, karin niya meninap. At king paninap na, atin pe pakita anghel kaya. Nano po yung amano ning anghel? Kang San Jose? Jose, huwag kang magdalawang isip na pakasalan si Maria dahil dala niya sa kanyang sinapupunan ang manunubos ng sanlibutan. Baliw po, kaluguran kong kapatid, nung ilagay tala ring sarili tamo king sitwasyon ng San Jose at may ninap tamong makanita, itang paninap tamo, eya masanti nga paninap. Nunemetong yang bangungot ne po, bakit mo po? Isipan nyo, itang umemo ng pakikasalan a babae, ngeni, may balita keka, mabuktot ya, at aliwa, ikayng tata. Eya mo po siguro may storbo, king painawa, San Jose. O king kayang pamanudtud, nunem mo naman may sira ing pangarap at paninap na kimbye. Pero kaniting sitwasyon, alupang masakit, karintaya mo naman kabiliban San Jose. Tutungan na ning Ebanghelyo, he is a righteous and a holy man. Metong yang taong banal at makatuliran. Kaniti tamo akit ing tahimik, dapot maragul ng papil, agimpanan king kwento ning Pasko. May biglaya man siguro king belita ning anghel, pero iti ene linawe anting may sirang pangarap na. Ene linawe antimong may sirang paninap na. Nune, ikit na iti antimong maragul ng pangarap at paninap nin Diyos. Emo po para kaya at para kang Maria, nunay maragul a plano ning Diyos para king meto sikluban. Para kaya katamongan, Saint Joseph saw it as God's greatest dream and plan for all humanity. Amen? Kaluguran kong kapatid, my dear sisters and brothers, sometimes there are certain situations, circumstances, and events in our life that put us in a same situation. Just like Joseph, bala mo may siraing pangarap at paninap. But you know, rest assured that God is always faithful to our dreams and to His promises to us. Dakal tamo po karanasan makanyan nepo. May garal na ako man masalese. Binye ko naman ng sabla. I gave my all. I reviewed very well. Dapot, minuling bagsak ko pa rin king board exams. Kasantingin pangarap ko king kanakong negosyo. Masipag na ako man tao, patas ko ka rin kliyenti ko. O ba't ngeni, bala mo, malulugi ko yata. Mayap na ako man tao, palasimba at mapangadi. Sasawp ko kimpisamban, ampong ka ring taong mangailangan. O ba't ngeni, ako'y ngatin sakit. Ako man pinlulwalbale, kanya pong COVID, pero ako pa ngayoning may hiyawang COVID. Nungkot na niyo ko po, ko rin balo, impakibat kaya kayo ne, o ba't may nga palyari, laring sitwasyon na reti. But one thing is clear to me and to all of us. One thing is certain, that the plan of God is greater than the plan of man.
Ing plano nin Diyos, migitya, king plano ning tao. Because everything is always in God's perfect time. At suya pane, ketong oras at panahon tikda ning Ginoo. Siguro, kaniting kaurasan, eta mo ay tindyan. Pero datangin panahon, sigurado tamo, king bandang katatawlian. In the end, these experiences will teach us something about life, about ourselves, and above all, about God. Ewari po at intang karanasan makanyan, niya pala milyari ta kanita, uling atin yan tiro kanako, ngeni ay intinjan ko na. Baloy po ay intinjan tamo ita, nung atin tamong matibe kasal pantayanan. If we have a great faith, not only faith, but great obedience, tutong at maulang kapamintuan. Isa no se, nung ang gaya keta nga kakit na, tutong masiraya lub king beli taning anghel. But he was a righteous man, a holy man, tutuyang maragul kasalpantayanan at kapamintuan, at ikit na naman ing milyari. Iti po sana yung kaya katamong bakalan ngayon kapat ng Domingo ning panahon ning Adviento. Pupupusan tane po kanyan, malapit na ing panahon ning Adviento. Ing bakalan tamo'ing panay magtiwala. Mikamaragul kasalpantayanan at kapanaligan king plano nin Diyos para kaya katamungan. At nung atin tamo pong modelo, piyalimbawanan, isa no se, Saint Joseph. Tahimik mo po, yaman migsalita king ebanghelyo. Pero asne po karagulgewa, tinukiya, megtiwalaya, king plano nin Diyos. At baloy po, because of his quiet but unflinching faith, the story of Christmas happened. Mika Pasko, nagkaroon ng Pasko. Pumarito at sumaatin ang Diyos. Saint Joseph, O faithful and obedient servant of God, teach us always how to have faith and trust in God and pray for us. Amen. Talakad tapong eni, pasyag tayang kakatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang may pain tuto, linalang kimban matatyato, at kang Yesu Kristo, anak buktong ng ginudtamo. Pengagiliking upayan ng Espiritu Santo, may bayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayan Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut. Tinipay akareng mete, king kaalungaldo, sinugliyang mebe, pepay tasya banwa, makaluklok wananin Diyos, ipang mayupain tuto. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, bang mukum ka rin mabye ampong may ngamati. Sasalpantay ko kay Espiritu Santo, kay Santa Iglesia Katolika, kimpami sa Makdi Santos, kimpamang tao daring kasalanan, kimpanga sublirang mebye ding mete, at kimbye alangangga. Amen. Ing magligtas ng Diyos, pakiramdaman ay aklis ning kayang balayan, ipagkatiwala ta kayang sablatang kapagnasan, ating sablatang pakamalan at pakamalana. Nga tamong ining manalangin, Ginoo, umeka at dalawan may kekang balayan. Gino, umeka at dalawan may ingkekang balayan. Para king mas malalam makasalpantayanan, king anak ning Diyos sa mikatawan tao, ban pagdalanong sala ring sablang magdulap keya. Manalangin ta, King Gino. Gino, umeka at dalawan may ingkekang balayan.
para king kapayapan at pamikasundo king mabilugayato, at karing sarilitang mga lating yato. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo omeka at dalawan me ingke kambalayan. Para king migit akagalangan at panalala karing taong mangailangan, at para king mas maragul na masabal karing daralan kasakitan. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo omeka at dalawan me ingke kambalayan. Para king sala at kabyasnan, karing pamuntok ding bansa, banding sabla, may kamakatuliran lang dake, karing kalam, alelanganing Diyos. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo omeka at dalawan me ingke kambalayan. Para karing pengaring manayang, may bayitya, ing karelang anak, ban kanlungandang mitmong pali, ing bayong biye, at ipayabot kaniti ing lugod ning Diyos. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo omeka at dalawan me ingke kambalayan. At para karing kaya katang sarili, karing komunidad tamong Kristiyana, ban maging mamutalob king metong at metong. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo omeka at dalawan me ingke kambalayan. Ngayon ipuaduan taming sarili tang kapagnasan. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo omeka at dalawan me ingke kambalayan. O magligtas ming Diyos, ibiyeme ke kaming ke kang anak, kayeng anggang panenayan mi maganap, ngeni at manggaman king alananga. Amen. Igising kayo damdamin.
Manalangin kay kabatat, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, sibang mayupayan tutu. Tanggapane saning ginuin daon karenggamat mo, king puri at ikalagayan ng kekang lagyo, king katamong iksaplala at ning mabiglog ng Santa Iglesia. Gino, mananasa ng ingupaya, ning Espiritu, apepa banal, kang Maria, inginduning kekang anak, pabanalano reting ay nabibili mo babo ni ting altar. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristo, ginumi, Amen. inginuman tabeya kekayo. At keka antimorin, Iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat-dapat at matuli din pasalamatan da kang parati. Numan karino ipa Diyos king alananga, lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Inyamig pa kumbabayang may kisawat ke kamenting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para ke kaming dalan painturuking kaligtasan. Ngayon ipanayan mi ay tangaldo, po na Kristo ang ginumi magbalik yang pasibayo, kambening ke ang ligaya. Kanita, maging ke kami sana, itang kaligtasan na pengako na, ang eni paninayan mi king mitmong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sablang kororing anghel karin banwa, daralit ming ke kang ligaya, lain makyabeng, alantok ng king pamamya kapurian keka, at ngamingang kakanta. Banal, 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 yaring Gino, at Diyos ang mayupaya. Banal, 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 yaring Gino, at Diyos ang mayupaya. Ipluyaing banwag yato, kikekong ligaya. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, ikakatas-katasan. Banal, 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 yaring Gino, at Diyos ang mayupaya. Kanyang darata, king nagyuling ginamanya. Banal, 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 yaring Gino, at Diyos ang mayupaya. Tunay kapin banalay pa, ikay panibataning sablang kabanalan. O linita pagparalampumi, pabanalam mo sa reting ain king spiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayami daon ko sang loob king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat yakeka, pirasanet binyene karingkayang disipulo, ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiyay kanakong katawan, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. At binyaning kalis karing kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum kayo kaniti. Iti ang kalis ng kanakundaya, indaya ning baya talananggang tipan, amibubu para kaya kayit para karing sablang tao, ban keta, mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti, bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Ni Cristo nintong ya, at tatangya pa, ni Virgen Maria, ni Baikya. Ni Cristo nintong ya, at tatangya pa, Maranatha, Amen, datang lakas. Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayin pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akya kay ting tinapen imbye, ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kami matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mabakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami ang sana misulusulo, king katawan at tayang Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal a Espiritu. Ganakan me o ipa, imbanal la kapulungan mo makalaganap king meto yato, man mi ganap yaking lugod, kambenang Francisco ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari, lalong-lalo na'y among Noli, among Meg at among Mark Anthony, at ing mabilog mong balayan. Ganakamula naman di kapatad ming pepainawan at manenayang subling mie, at ding sablang miyango na bie. Tanggapan mo sana, ki maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawon keng karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kayabe ng Maria, ing birhenin dunin Diyos. Kayabe ng San Jose, ing kayang esposo. Kayabe ring apostol at ding sablang banal. At tinupad king malmong kaburian, kay kabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayong tutu kagom ning banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen, 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 Antimong metong a pamilya, a pinulong ning lugod ning Diyos. Maustamo, king ipatamo, at subanwa.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kekang pakalulu, parati kami kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kaya kami talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ning kaya kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang banal na kapulungan, at pamayapan men pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ngini po pagkalugtaking balang metong, ing waga ning kapayapan. Kapayapan po. Kapayapan. Kapayapan. Kapayapan po. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalakoking kasalanan ng yato, mapalad laretang mayayaos kaniting apunan ning kordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapat tigkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo, Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyang la ring CGCO Asiret, nung karenta mo maglinya. Baydahan niya pa rin po in pamakinabang at ala ng sasabing Amen. Salamat po.
Magane kayo, ligaya na. Pamatulonan ng Diyos, pamatulonan ng Diyos, pamatulonan ng Diyos, singalen na. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, kaniting sakramento, tatanggapan mi ang pangako ning kaligtasan. Kabang lalapiting Paskong pangabait, pasulungan mo kay sana king kasal pantayanan, at lugod, banapagmasusyan ming panyatang ng Kristong, kaya kaming talapagligtas sa ginumi, manggaman king alananga. Luklok tapo sagli para kay mapila na announcement. At mo po palang second collection ngeni para po king Family Life Apostolate at deti po mali kumapondo para po king CBCP Episcopal Commission on Family and Life. At kaniti po pakiramdaman tayo po sister at inya pong buring sabihan kay katamong ngening kayabakan. Magandang umaga mga kapatid. Ako po ay si Sister Eva, isang miyembro sa komunidad, Missionary Sister Servants of the World. Ako po taga Mexico. Hindi Mexico, Pampanga po. Mexico City. Ang aming apostolate, ang aming charisma ay evangelization. We do it going house to house, preaching the Word of God with the families and through the Bible study. And another way we evangelize is through this evangelization magazine, Bagong Mission. More than 20 articles that help us to promote the values of the gospel in the families. One of the articles about our faith. What is a superstition and why as a Catholics we should not believe and practice them. For the families, bakit sa ngayon maraming mag-asawa ay madaling makiwalay? But why many broken families? In the section for the youth, how to control, how to manage emotions, especially anger. Also, it has a section for the children so they can learn about the Word of God. Hopefully, you can help us to evangelize, getting this magazine for your family. And it's a beautiful Christmas gift for your relatives. The donation is 60 pesos, so we will be in the doors after the Mass. Sana you can help us to evangelize. Thank you very much, Pa. I will second the motion po sa announcement ni Sister na po, it's Christmas time, my dear sisters and brothers. And one way to help them, they are missionaries from all across the world, coming to different places in order to preach the good news. And if you have an extra there, 60 pesos will do a lot for their cause and for their mission. That is to spread the good news. Kindly help our dear sisters here. Pepadalano po nga pundong yung kaya katang Archbishop Kenny, ban kanita magapil kaya katamo. Sana po ngayong Pasko, buklat tala rin puso tamo, karela. Ito naman mission gagawan da, parayaking Santa Iglesia, parayaking karangal, at parayaking kasaplala, at king pamipadala ning mayap abalita, king angganan ning yato. Our Christmas Eve schedule on December 24, Saturday, will be at 9 o'clock p.m. dito po sa ating parokya. That is our Christmas Eve Mass. And on Christmas Day, that is a Sunday, Aldo Kapaskuhan po, December 25, our Masses are the following.
5:30 a.m., 7 a.m., 8:30 a.m., 10 a.m., 2 p.m., 3:30 p.m., 5 p.m., and 6:30 p.m. For our chapel masses on the Christmas day, 6 a.m. San Nicolas, 7 a.m. San Vicente, 9 a.m. San Pablo. Pinapaalam rin po namin na sarado ang mga opisina, administrative and pastoral ministerial offices sa darating na December 24, Saturday, 26, Monday, 30, December 30, Friday, 31, Saturday, and January 2, Monday. Open po ang opisina sa December 25, Christmas Day, and on January 1, New Year's Day, from 8 o'clock to 12 noon only. At continuous pa rin po ang fundraising sale natin sa patio to help raise funds for our parish, especially for its restoration efforts. Pasibayo po, dakala salamat. Kaya kayungan po. Ren pong regular tapa mo rin pong simbang bengi schedule, 7:30 ning bengi, ampo pong 4:30 ning ganingaldo. Dakala salamat po, talakad tamo. Hinginuman tabeya kaya kayo, At kaya ka antemurin. at bendisyon na kayo nin Diyos, si pangmayapayin tato, kinlag yun ning iba, ning anak, ampo ning banal na espiritu. Amen. Himisa tamo mi daon ne, umen ako, king kapayapan. Salamat kay Diyos.